Sara niwe muntu wenyine wabwiye umugabo inama itari nziza, aramubwira ngo uzarana n'ubushakashatsi. Bizera kwa kwarangiza Imana arakubeshe ibi ntawe betangira urapfuye bora, ariko zibuze imbaraga z'Imana zayitiza n'umwuka wawe uje kandi uyamureke babwi source yawo y'uwo mwuka. Nukuvuga ngo Imana izigenda ikadeploya imbaraga za le Saint-Esprit ikadushyira muri twebwe. Za mbaraga rero n'iz'Imana iziheraho kugira ngo ikore ibitangaza. Kandi Imana rero abayite ugufasha Imana ari kungana mu buzima bwawe. Arababwira agerageza gusulinya kapasite y'Imana d'agir et d'accomplir. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo agire na accomplir bigiye gusa ariko ntabwo ari bibi. Agire ni igihe wowe wabikora igikorwa ariko utarakirangiza, ni igikorwa kiri en cours d'exécution, igikorwa uhaye ukora ariko noneho mwumva igitangaza cy'Imana. Kapasite y'Imana ni ukuvuga ngo Imana ni capable d'agir et d'accomplir. Irakora kandi ikuzuza igasohoza icyo yavuze. Ngo kubw'imbaraga zayo nyinshi zidukorera. Nimba hari ikintu nabonye uretse imbaraga za Mwuka Wera zoduha gutahura tukamenya imbaraga z'Imana, ni ibintu bigoye twose. Ni ibintu ni mystère, ni surnaturel, biri hejuru kapasite yacu. Le fonctionnement normal, le surnaturel, ni ibintu tutotekereza, tutoshira mu logique za kumva Imana, kumenya Imana, titwoshira mu bwenge bwacu. C'est au-delà, ni surnaturel. Ikintu kiri surnaturel ni au-delà de la nature. Ni ikintu kiba kirimo absence d'explication rationnelle, ikintu tudashobora gusobanurira abandi bantu. Kubera Imana niyo yari bitondeka byose. Imana nta gihe cyabaye ngo baza bavuga ngo higeze kubaho igihe kimwe Imana itari. Imana tutibarira mu bihe, nta bihe irembeho duta, iri hirya y'ibihe kuko n'itangiriro kandi tifite le début et la fin. Ni Imana itagira le commencement kandi itagira la fin. Muzi gituma tumenya abantu bagira amorigine tuzi. Steve twaba tumenya tukavuga ngo Steve yavutse uyu mwaka, yavukiye aha, ababyeyi biwe nawe, ariko ku Mana zisuko nguko. Niba ari n'ibyo tubasha kumenya, ni igihe tubifashijwe na Mwuka Wera. Pawulo yavuze ngo shoboza byose na Kristo n'Imana. Gutahura Imana titwoyitahura muri kapasite y'imbere. Logique zacu tizotekereza Imana ngo zibashe kuyumva no kuyimenya. N'Imana itagira oshi, tigira aho yatangiriye, tigira n'aho izohera. Ariko gusa icyo dufasha cyonyine ni Umwuka Wera. Wo kwibaza ngo se ikintu cyabaye kitabayeho, ibi bintu kuzumva logique zacu ntabwenge gusuko kumva. Abantu bituma tubamenya, abantu bituma bafite aho bahera n'aho barangirira. Umuntu azavuka mukamenya ngo uyu munsi aravuka, agakura mukamenya ngo afite imyaka. Abantu bakabikoramo n'amanifu birahari birako. Icyo gihe rero mukamenya ngo umuntu afite imyaka, ariko ubu nyine wowe wabaza mwese. Ninde wamenye igihe cy'Imana? Imana dusenga, Imana dukorera, ni Imana itabarirwa mu bihe, tigira aho yahereye n'aho izarangirira. Ituye inyuma y'ibihe, iruta itangirira, ikaruta n'iherezo. Haleluya! Ng'Imana. Iyo niyo Mana ntayita ngo mbabwire. Ikibazo kwibesha kwacu
tituza tuyimenya nta kapasite de discernement. Amayobera ni ibintu tutokumva. Icyambere gituma tutokumva neza ngo tubimenye, Imana ifite icyo cyitwa ifite na puissance divine illimitée. Icyo ni ikintu cyambere. Ni imbaraga Imana iri hejuru y'ibintu byose. Niyo yaremye ibintu byose. Kizibarirwa mu bihe. Tigira des origines ngo bavuge ngo ikomoka ahangaha. Oya si Nyafurika, si Nyaburaya, si Nyamerika. Ariko ni Imana yari mu ijuru n'isi. Haleluya! Iyo ngiyo irayisa. Au-delà de nos capacités, au-delà de notre prière, au-delà de notre imagination. Haleluya! Ariko ndanezerewe nawe. Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twibwiye n'ibyo dutekereza. Naratangaye Imana muzo dusaba priere zacu, amasengesho yacu. Muri inzara y'imbaragwa ngo amasengesho yacu ngo azagera kure cyane, wagatambuka n'inyenyeri. Ayo masengesho no priere, urebe abantu bose basenga Imana. Ndivuge ngo nabayamburiye mubanze mu ndege. Abanyafurika basenga, abandi batari abanyafurika nabo bagakomeza bagasenga. Ariko abo bose ikumva ikamanaginga ikamenya uyu nguyu umugenga w'ibihe, kandi ngo yashyiriweho umuntu igihe cyiwe. Ibasha gukora cyane ngo ibirenze umugenga w'ibihe. Priere zacu, desire zacu, imagination zacu, ndetse ngo le plus fort. Urabona desire na imagination nabyo ni ibintu bigiye gusa. Ariko desire ni ikintu wifuza utabufite, naho imagination ni capacité de l'esprit iziduha gukeya des images tukazamuka cyane. Ariko niyo twotekereza bigeze aho ngaho wongera ko wenda umuntu yatekereje ashaka kuba kumusaza, Imana izibire ibyo gusa kuko ari imbaraga zayo zikomeye. Imbaraga zayo zikomeye nizi twari tuvuze ngo Imana timeze kandi Imana timeze kabandi. Ni igihe kibazo wowe urimo cyo tumutekereza ko Imana itagusubiza. Uyu mugoroba reka kubwire gusa ngo ikibazo dufite kwibesha gukomeye ni ukutamenya ko imbaraga z'Imana zingana. Ariko twabimenye Imana hahandi dutekereza tukavuga ngo byarangiye. Imana izivuga ngo ahangaha nishimije uje mugenga wese. Ni ukuvuga ngo Imana rero uko izikorera muri twebwe, ubwo bushobozi buza gukorera muri twebwe ni umwuka wayo. Kandi iyo ni intermediaire, Imana izifata umwuka wayo ikawudushiramo. Wa mwuka wayo rero niwe uzituma tubasha gutahura, tubasha kuvuga bikeya, ariko byihuse imbaraga z'Imana zayitiza ni umwuka wayo ushize. Kandi burya mureke mbabwire source yawo y'uwo mwuka ni ukuvuga ngo Imana izigenda ikadeploya imbaraga za le Saint-Esprit ikadushyira muri twebwe. Za mbaraga rero n'iz'Imana iziheraho kugira ngo ikore ibitangaza. Kandi Imana rero abayimenye ugufasha Imana ikungana mu buzima bwawe. Niwumva ko ari Imana ibaye ishoboye iki uko bizagenda. Ariko kandi niwumva abandi bantu bakoze ibintu bikomeye byo kwizera bakagera ku bintu bikomeye, ni abantu batahura imbaraga z'Imana. Batahura imbaraga z'Imana, bamenya ngo iyi Imana. Aha rero abo mu Bafilipi yavuze ngo je suis persuadé, ndi convaincu, ndazumva kuko yatangije umurimo mwiza muri mwe izawusohoza. Umurimo Imana yatangije nuko yaje gucungura umwana w'umuntu, nuko yatwohereje umufasha wayo kuba icyo nicyo kizatumiga. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yaragiye, ariko turamutegereje igikorwa yaje gukora ivana complete. Ntabwo yacunguye umuntu gusa ngo birangire aho ngaho. Yesu azongera agaruka. Imana rero natire yayo ni ukuvuga ngo ni natire infini, ni moins infini plus infini. Ntaho woyihera, ti woyidefinisa, nta
kibaho w'abantu baba badafite Imana. Abona abatari bayize ariko Imana yo yariba. Imana abatayizi n'abatayize ariko Imana yabayeho ibihe byose niwe mugenga we. Imana rero muri iyo natire ya mwumva ibintu bikomeye. Imana rero Imana ni omnipotent. Ni ukuvuga ngo omnipotent ni Imana ifite ubushobozi bwayo izi dukoreramo ubushobozi bwa bundi ntawe utagera ubushobozi bwayo. Imana ni omnipresent. Ni ukuvuga ngo aho tuza tuja hose Imana izijana. Ibihe byose twoba turimo tuba turi kumwe n'Imana. Niyo omniscia, niyo ifite connaissance parfaite et infinie. Nta kiza kiso Imana ntakiso. Iyo Mana rero iyo Mana ubushobozi bwayo ni ilimite ntaho bugarukiye. Rero ugeze bituma wumva kuko utari kumwe n'imbaraga z'Imana. Ntaho wogera atari imbaraga z'Imana. Imana presence yayo, Imana iba mu bihe, iba muri biriya bintu bitwa, ni ukuvuga ngo Imana ile à la fois, ni ukuvuga ngo presence yayo ni à la fois spatiale et temporelle. Ni ukuvuga ngo iba mu bihe ikaba n'ahantu hose. Iyo niyo Mana dusenga. Ni Imana ifite dépassement de nos attentes. Ni ukuvuga ngo Imana dusenga. Ntacyo twovuga ngo ivuge ngo noneho ndambiwe n'aba bantu. Aba bantu barangoye mu gito. Ababyeyi igihe kimwe umwana yo gusaba yaguma kukubwira ibintu ngo nawe uzumva. Ariko Imana itazikiyama. Imana izitubwira ngo mukomeze gusaba, muze mwebwe gusabe. Abarushe n'abaremerewe nimuze babo. Niki kiguje muri iki mujwe niki. Ibi byose icyo bishaka kuvuga ni ukugira ngo kwizera kwacu kongere kandi kuzamuka. Kwizera kwacu twumva Imana iki ivesi ishaka kutwigisha ni ukugira ngo tumenye imbaraga z'Imana, tumenye kuko n'Imana izibasha kuko twebwe dusenga muke nta n'ibyo tuzi uretse Mwuka Wera azadufasha. Ariko dufite Imana ibasha gukora za bindi dutekereza, za bindi dusaba, za bindi twibwira. Izi birenza tutekereze ngo Imana izi kwishura bivanye n'ibyo dusaba. Imana zikora ibirenze ibyo wewe wakwiye, ibirenze ibyo gusaba. Imana zidusaba zitubizi ntabwo tubizi. Ariko baratanga Imana tuza twizera espérance dans le désespoir mu bihe ntabyiringira. Mwibuka amakuru ya Mariya na Martha bapushije musaza wawe bamutumaho gukunda Lazaro ararwaye gerageza nyawe garo ihute nuko tuba dutekereza twebwe. Iyo uhagera Yesu yibwira bashiki baraza ababwira ngo nije gusuka nije Yesu. Haleluya. Ibihe iyo misi bateye ubwoba. Imbaraga z'Imana zizita zireba nitwe tuzatureba. Mutekereze
ibyo abantu bazabibwira. Mwumve Imana yari yarabwiye Iburahimu, iramubwira ngo urubyaro rwawe ngo ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja, uzaba sekuruza w'amahanga. Ariko irabareka baragenda bagera mu myaka 100, Sara agera mu myaka 90. Menopause defo. Ariko kuko izivuga kandi gashitse, igitondo kimwe iravuga ngo uyu munsi ndabataha. Muri aya masengesho mugoroba Imana itahe muzana. Ibyo mwabonaga bidafite ibyiringiro, ibyo mwabona bito uyu munsi uyu mugoroba Imana igere mu bantu, Imana igere mu muzana. Imeni ibidukwiye mu gihe nyacyo, ntacyo yavuze ngo gihe. Imeni ibidukwiye mu gihe nyacyo, ntacyo yavuze ngo gihe. Haleluya! Kizivuga ngo gihere. Yari yarasezeranyije Iburahimu na Sara bageraho ubwabo biheba. Mwari mwabona mu mateka bagenzi, ariko Sara niwe muntu wenyine wabwiriye umugabo inama itari nziza, aramubwira ngo uzarana n'undi ubushakashatsi. Bizera ko ari kwarangiye. Imana arakubeshe ibi ntawe betangira urapfuye borana. Ariko mureke babwire Imana kuzayibuka isezerano ryawe ibihe bihu kandi birashoboza. Imana iravuga ngo uwo mwana uwo ni uwanyu, uwo si wo w'isezerano navuze. Umunsi umwe ngo bamarayika bariko bagenda, Iburahimu bahura nabo, ngo arabiyegereza arabacumbikira, ngo arangiza arabagaburira. Ngo baje kugenda baravuga ngo ikindi gihe kiki ngo Sara azaba afite umwana muto. Sara ngo aho yari ari ntabihiye araseka, aravuga ati abangaba ni ibi biryo byacu bahazi. Abahazi ngo bazaba babura ibyo bavuga n'ibi. Marayika aramubwira ngo usetse iki? Aravuga ngo ntacyo, urabeshya. Imana marayika abwira Sara, aramubwira ngo isi yari ikinanira Imana ngo mu gihe cyayo cyashize. Aravuga ngo ikindi gihe kiki ngo uzabagaruka, ngo Sara azaba afite umwana mukuru. Haleluya! Haleluya! Imana itugaruke. Sinzi ikibazo wowe ufite, ariko nubwo wowe ufite utarabona umwana, utarabona akazi, utaragera ku cyo Imana yagusezeranyije. Turageze imyaka 90, no mu myaka 90 Imana irigira iko. Imana irigira iko. Niko Kalebu yabwiye Yosuwa, aramubwira ngo wibuke icyo Imana yatuvuzeho turi Kadeshi Baruneya. Yavuga ngo imbaraga nari mfite mu myaka 70, ngo n'ubu muri 85 izo ndacyazifite ngo zo gutabara ngatabara. Iyo ni Imana. Nta kibazo bagira cona n'Imana. Wibuka umunsi Yesu yabonye umwana w'umupfakazi inayi, ngo asanga bagiye gushima, bagiye berekeje ku mpaka. Yesu ngo areba agahinda kandi afite nyina w'umwana, ngo arasubira, ngo aramubwira ngo bature. Wapfuta wa mwana amuha nyina ari gusa. Imbaraga z'Imana tizigira aho zihera, tizigira aho zigarukira. Nta gutekereza mu muntu yarapfa. Hari niyo yumva Yesu yavuga ngo umwizera naho yaba azongera. Amen. Ibyo wabona byaranyitse Imana ibisoza umugoroba. Ariko naratanga umukozi w'Imana Elisa, hari amakuru yiwe nasomye kandi mwebwe dusoze. Soma amakuru yiwe. Ni umugabo wari warakiriye imbaraga z'Imana, kandi mwibuke ko ni umugabane yakuye kuri Eliya. Igihe kiragera ariko atanga imbaraga. Ariko Mana bamukurikira atanga imbaraga.
izuba. Mtu mungaragu w'Imana wari warasinziranye imbaraga z'Imana. Abakozi b'Imana baza basazana imbaraga. Pawulo yari kuvuga ngo nawe imibiri yacu iyi mibiri ngo mubona inyuma kugira ngo mubona iri birasaza. Ariko abavuga ngo umuntu w'Imana bazakomeza kuba mushi. Elisa rero igihe kiragera aratabamushi. Umunsi umwe rero mwumva igitangaza. Umuntu arapfa ngo barangiza bakamushingura. Kandi ntibari bazi ko wenda kandi abakuru bari bazi ko aribo bashinguye Elisa. Ngo bakigerayo uhaza ababisha baboneka abantu. Ba bantu bakizwa n'amaguru. Ngo bafata wa muntu bari baje gushingura ngo bamuterera ngo ahantu bari barashinguye Elisa. Mwumva hasinziriye abagaragu b'Imana imbaraga bagira ngo bahamuterere gusa. Wa muntu wahuye n'amagufa ya Elisa, wa muntu ngo bagusima. Haleluya! Abantu ngo bahunga abanzi babo bahunga n'ubwo bari babigushima. Izaho bihunge kabiri. Izari kugoye ubwoba izindi rwose bihunga apana rimwe. Aratangara Imana ntabwo utazibana n'abantu. Imana yaravuze ngo nitugira ngo izaba iri kumwe natwe. Ureka kubwira ko abantu bameze natike imere iyo uri mu bihe byiza abantu bazaba kwegera muza mubana bazaba guhungura ubusa uzunyerera bakaza bagutora utitse hasi. Ariko ikibazo cyamara kuba abantu bakunda umuntu ibihe bikubereye neza icyo gihe inshuti zaziboneka tuza zihamagara yewe zaziza. Ariko Imana yonyine nizivuga ngo mu muriro uzaba uri kumwe nawe, mu mazi uzaba uri kumwe nawe. Nibuke babagabo ba Meshaki, Shedraki, Abedenego bari kubabwira umwami ngo ntacyo twagucumuyeho, w'Imana dukore wibasha kugukiza. Ariko ngo niyitotukiza niyitotukiza ntabwo twora n'igishushanyo y'abantu n'abaniyeri mu bwonko bw'itara. Reka kubwire kubera ko tuza dusaba kandi kabasha gukora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Daniyeli bari bamurwanya kubera ko yasengaga Imana. Daniyeli mu bihe yari arimo icyo yari basengera baruvuga ngo Mana mbere. Ariko mwumva igitangaza bamaze kumuta mu bwonko bw'itara, Imana iraza ibahagaze iravuga ngo nawe nishobora patisiyo. Reka kubwire wewe komeza usenge ureke bajya bose bahera kurwanya aho batekereza ko aribo wakorerwa n'ishuri, aho niho uzamamaraga bigakomera. Hariyo abantu batekereza ko ari uzagwa n'igihe cyawe cyo kongera kubaho. Uyu mugoroba ndahanurira umuntu wese kugira ngo witinya ibihe byose wari urimo. Imana itabara. Daniyeli arebera waramufata kandi umva ubugome bari kubana. Intare ni inyamaswa y'inkazi tibisaba ko bayisonzesha, ariko ngo uwo munsi ngo barabanza baravuga ngo mureke gusigaburira ngo bamutereramo. Ariko umwana ngo abura amahoro. Ni ukuri reka kubwire kubera ko Zaburi zivugamo kuko yakuza akaramba icyo cyo zamubwirisha ngo nta cyago kizegera ihema rye
aravuga ngo ukuri yavuga ngo uzamuhaza urame azabona abuzukuru naho aravuga ngo ukuri kugirwa neza n'imbabazi ko bizajya iteka ryose ngo nanjye nzaba muzuye n'isi yavuye kubaho umwami wabura amahoro hari abantu batazakugwaho hari abantu bashaka kugukora ariko ni mu nkore y'Imana bahe bakora reka nkubwire noneho umwami wabura amahoro mu gatondo kare kare baragenda ngo Daniyeli umugabo ukunda Imana yawe ukorera yoba yakurinze aravuga ngo nyagasani ntacyo nagucumuye n'Imana ntacyo nagucumuye ngo yaje izina inyuma y'intare uyu mugoroba Imana izi kuzanira ibyo wabona byari bikugoye ibyo ubona byari bigiye kutugutabaho wewe umuryango wawe bene wanyu igihugu cyawe Imana izi inyuma y'intare kandi birangize mwumve kubera ko izikora ibirenze ibyo dusaba ibyo dutekereza Daniyeli yari azi ko bariya bari bamugambanira ko aribo botaza umuryango wo kwita umwami bararakara aravuga ati sajya bandika bari bazisozesha ngo araza imiryango yabo hari ibyo abantu batagomba kumenyera abakozi b'Imana mwebwe mutaramira Imana mwebwe musenga Imana abahaye ibibwira ko barabara Imana hebabara kandi bazotsindwa ku mugaragaro kandi bose babwira ijambo ry'Imana muri tukizere muri iki gihe tumenye ngo Imana ibasha gukora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twibwira kuko imbaraga zayo nyinshi ziri ijambo ry'Imana iri gaze kandi namwe